Dear Mr. Lonely. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Mawatam, ha? Wan lakay. Naawata. Di nakbibiyangan. Ngam, kasanon dagiti anak ta. Naskan nga agiskwela ta. Wanin bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo na iti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, amin! Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang da ito'y idinturon. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Uwan kaya, agasam man kit di da ito'y limtag arupak. Make up ang basit at no sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nating amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwaan ka. Apay nakasanglas ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso dayti ni Marisa. Inaon na nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Iti kapintas ti anak mo. Agyamanak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Hintayo pa'y agmerienda. Umay ka, Marisa. Ngam, Umay kan. Nasingput ni Uncle Murudi. Umay ka. Maala, si Kante agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. wan, Mami. Ijay ka counter nga agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kan kastamatan ti kanandi. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pula. Ada kwartak ita. Agyaman na iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. Wan, Mami. Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatanga. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta. Saan? Kwartak da ito eh. Nakita nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asit ka nga saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awata mo da ito allowance mo. Nakagatang ka iti laptop mo? Wan, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, arami dun tanti project ta dito yung laptop ko. Sige man. Imbag man tata laptop mo apagkaramidan ta iti project ta. Saan amabalin ayawid mo ti babaeng dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat da ito ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaeng. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaeng! Pumanaw kayon! Inyawi
Awid ni Daddy, chay babae na dito balay. Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramiden dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramiden na dayta. Uray anyang pa iti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. When, Mami? Ginatang ni Uncle mo Rudy dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang mo't adagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wan awan bisyo na. Napaggraduan na mo't tandagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si Bibiyag pa iti asawa na. Kasanan no maamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mo't siguro, anak ko? Ayun gayam. Inton bigat. Saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. O Marisa, apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. Naibagak matankan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon no maamuan ti asawam. Nga adda tultulungam asabali a tao. Good provider rak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Iso siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangkot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis eskwilaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Ano ata oras ko? Umay kan tumanan sukunan. Kastamat dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni Uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilogan naktuman mo't ijay. Wento Iti kasta. Kaslaak mo't baknang agaskan ka. Mami, anya tinapasama. Ni Daddy Yu, tiniliw ti pulis kat imbalod na. Taapay. Natiliwandang aglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy Yu iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni Daddy Yu iti pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya day ka? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang hilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din umano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawin, baybay anak laang dito pagbaludan. Ammom mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad-adalak nga anak ka. Oh, sandak ang mabalin abaybay ang ditoy. Siyak pay laang ti ama. Iso anasken atulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam. Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano daytan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Aywan
Kasapulam ti abogado amang ilaban iti kaso na. Jak amo no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakla problema day ta pinarnoy ni dadin. Wen nga ron. Idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaahin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguro no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni mami. Idi pa'y ama ditirik na, Rudy. Ngam ita, adadan akim maro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan na, umayak on. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka di, mami. Nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbag ang matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy sa ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Ang awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Ado launa yung tinaitulong yung kada kami. Yo panunutan day ta. Ta sino kumati agtitinulong no sana da tayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak tumulong kada kayo. Kumusta ni Mami? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Wen nga ron, Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang, taawan kadwa ni Mami, no agiskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni Mami. Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni dadim. Wan nga rod. Saan mi pa yan anabisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga ungat na mapan mi bisitaan. Kayat na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kan kuana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na kangkan. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Ay, jakman mo ko ni Mami yo. Imbes ko maamaragsakan ta nakagraduar kan. Tiyak malapdan ang sagit, anak ko. Mami, itatanakalpasa kon. Siyak matantimang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taagur-uray ang dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin diti graduation party. Wen nga rod. Ngam idi agregregat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen Uncle. Mabitlang friend. O sige, urayan ka. Marisa,
Kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni mamim. Amok analiday ita. Taapay, Uncle. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Uncle. Kaya't di mo baybayan ni mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgaya man, Uncle. Anya nga rod. Adakat nga rod pamilya. Panawon matan nga ipaay ko tinananay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, Uncle. Kat ulitak manan. Agyaman ak unay, iti adu at tulong mo, kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Jak matan kayat apagtrabahon pa'y ni mami. Si Mardeng matan ti komunikasyon da mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanang ipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsinday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasaya at unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mark, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Maaramid ko amin akay kayat ko. Idisan pa'y asimbang bay iti biag mi, ti ina, ti kadendenak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mark. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kunani, Mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanong mati umay makipagnaad kanyak. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutak nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni Mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agapla, hino kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pa'y. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mat ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ninanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ninanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga wawer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso nati mga awir iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tadamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga ginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo.
No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaw na ti katugangak. Kasla madimat, no makita na nabarte ka nga agawid. Kaya't kasangsang pat na. Ay ket, iso ti ko nan. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga ruday tati ilukluk magko, mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy. Ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw asahan tayo ngayon minom. Kaano nga ti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makin-inom ako. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mat anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasayaat kami met, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo met. Asaan ko ama ikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, kat agyaban na karon no kasta anak ko. Ay, niri ko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitad ko kankuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat ta dagiti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ni nanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yo, Wen. Sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid, Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawita kon kan ni nanang. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbang pat ni mama. Kat saan ka na naginom? Nga po tama pa inak laeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intunbi ka. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intunbi ka tulitan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, ore mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makauawat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Agyaman ak, mama. Agininom ka kayam. Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa'y ti kwartam.
Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga ginumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Ta isukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, map na kalatan iti kasta a klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao ama martak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo apagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya apagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? O, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kamatan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ng di pa nagsasaom iti inak. Isutiin muna ang nagsao kanyak iti madi. Kat, agpaiso mo ti bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apalpalubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, tila maten pakibibiyangan na. Isuan na say-saya at no pagawidamon. Anya? Talaga saan ka ang mabagbagaan, Mark? Amom lang nga din akaguran ni mama ang mabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Isong awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan mo abastos ang tinak? Awan mo't karbangam amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidam. Tadyak kahit ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam day ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak idirabi eh. Ha? Nangam aldawan. Awan pa'y laeng. Diyak amo, doon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta. Nakaturugak pa'y iti agsarsarita da. Angam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Nuan niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga katawa ka? Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Pare. No adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita nakin ka. Isu siguro akas day tinaibagana. Ne, apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto may. Ne.
Awanan dagiti kaus ti asawak. No kasta, pinanawan na kon, kat simurot iti inana. Ne, adda surat ang nakaparabaw iti lamisita. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sa ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inananusan kalatta, gaputa si ka timang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklase ka nga asawa. Iso tinang lawlawag iti panunod ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga ananusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po ka dagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't ko man nga alaan, ngam amok apatpat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kon ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jak gayam kabaalan. Amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, ti nauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ti makunak, no talaga nga ay ayatam ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursurwam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok, amakisinubyan ken ka, ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo ken ipagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayaga kon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaan ti anak mi kinibakit ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napun, no? Panagawid naminin. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik anorma dita. Isugyan na kasango. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw mo pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Letek, awante mo na. Mabit lang mare Bariyak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apa ini? Katno asidag dati papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige amit mare. Ti kwarta.
Sige no di mo awatan. Sa anak ton ngagluglugan dito yung jeep mo. Di naman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbagak. Unam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, Mare. Unang, imbag lang adda igatang yung iti sidaan nyo. Manayon nak ngay ka iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, mayat Angam ka babain. Apay ang mabain ka. Manun atawan ngagluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo, di basketballan. Inka anawaan. Ingka nata madama tilutok. Inkan tadyak magpanawan to'y buy-buyak at telenovela. Gamatan. Kita mga rutin tututwak. Ida pang pailaan. Ha? Paglutwon nakmanan kat maperdito ka man manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasaritak pa yung amin tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba-utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaan. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing daa. Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior. Agay ayam ka pwede ta cellphone tagluto Uno ingka iti ayan ni maming magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan nagtumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ni Jerwar. Nagam dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Taingatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga ti bagam ka ni tita. Taingatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Ha? Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagari ako nam? 5 basak iji salas. Di man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pailan naruam kan kuana. Among matanti ugalin na. Kan apay asika ti aglutluto. Saan ka di anang drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukot asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ito iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsinyo blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan dadag iti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Di lang kuyudan. Makaturturog ak palaang. Asri ka na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan ngagluto. Anya palaang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuy-buyam iti TV. Nang runa, no panawon ti panag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, nung sikat ti first trip ita. Naldawanak, pinagrubot kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawi ti kasta. Ay, gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo, hindi asawa ni Kumaring Anorma. Ni, apay anatay?
Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay, unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanaw. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayo. Makipaglabing kita, Mari. Agyaman na, pare Marlon. Daka mo nga daga ambisyon nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kastaunay ti ungot na kanya. Pasaray saktan nakpay. Ano apay mat, nga dadagiti kakasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasayaat ka nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluloko mo dagita. Ta istoryahan dapay kan ka. Kasta kumamat nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Diyak kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inakman kasarita ni Mami. Ha? Sika talaga. Joke lang, dyan. Umaya. Ay, mabilang ah. Adangan nila kay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo ti tinapay, Jeref, ah. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Sikan timang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan yun ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ta. Kat nakatalikod kalat ta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Dahil tala cellphone mong tigiga man. Uray ta nga trabi. Into nagring. Song batam. Kat rumor ka. Manopay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas nga aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalakim ti kayo ninawag mo idirabi. Tsak kayat ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay nga inalam dagitipungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ka? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimat mari Norma ti binmabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Ado ti kargana. Adan na ayon ti pasaheros mo. Wala na. Mare, tulungan ka. Agyaman nak, pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak diti terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay la ti pasaheros ko. Ay,
Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapan ka pa ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkit-kit ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit da dito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit di mat, kasla saan tangag gayam. Kumusta ka nga, Tanay? Awan mo ta nila kay mo. Limag antibiyag ko, pare. Sa anak ko nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakitam gayam? Wan, kasla balasang. Ha? At kulay tibok na. Kan nagdadakil taritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't, ha? Kasano nga tano siyak tagbalin ang Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akas kin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ne, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam, luklukon na ka, at dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang, ha? Oh, kita. Isungod pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang? Unay matan. Nagsingpot kang nga asawa, no kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta da ito yabanag. Ibatam ti takyag ko. Masaksakitanak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga da kadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Puray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Agam kastoy lang ti isubad mo. Patanak! No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay alalaki. Mas pinili ni Mrs. ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asa na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sa dino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, laglagi pamlaeng. Arumbang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni Mrs. mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.